Eden Hazard chuan kum samthum pahnih mi lek ni chungin in khel achol san ta dai maya football khovelin awin ama uina thu mu tur atam hle tuntuma hian football khovela player mu number Paul Kling Eden Hazard hi in khel achol san ta ka wanga ama thlanan achan chin a football jin kong tele a hlotlin na te asul nu langsar zualte kan soidon ani Eden Hazard tia kan hriat lar Belgium footballer lar tak hi aming pum chu Eden Michael Hazard ania kumsang kha zakwa somkwa pakhat khan January ni saria Belgium a kholar tak La Loviera alo pianga anu hi Karin Hazard ni in apa hi Thierry Hazard ani thunga Hazard hi an unawa au paber ni in unaw nu anei lova an unaw hi mi pa lir ni in anaw te hi Thorgan Hazard professional footballer lar tak Borussia Dortmund ate po khel thin tuna anram club tha Anderlecht na khel mek te Kylian Hazard le Ethan Hazard te an nia Eden Hazard lila a khel lai khan Kylian Hazard hiana uzuin France club hi azoma ma se player langsara in charge chok thei talovin tun thleng hian anram club sang sanga ala then kuala an no pangber Ethan Hazard hian football khel bokin anram club a in zirmeka senior level football ero ala khel phakri ilawani Hazard te unaw hi mi pa vek kan ti kha ama hi tuna hian kum samthum pahnih mi ania anaw chia Thorgan Hazard hi kum samthum ni in Kylian Hazard hi kum somni pariat mi ani meka annaw pangber Ethan hi kum somni mi ani thung an unaw hian football an tui chil veka Eden Hazard le Thorgan Hazard ta phei chu player langsar huanga anom phak hial Hazard hian anaw pan lai atang rengin anaw te hi angai sakin uni atlin ema anu le pa te omlo hlan point anaw te ho hi akil koi ne viau thin chu tiang chuan anaw pan lai atang rengin nau pang fel en kol nuam le thu oi ania ama mai ba ka anaw te po hian in fiamna chi sang an ngai na in an u nawin an in fiamna sa thin hlea abikin football phei hi chu nuam an ti thin hle an in fiamna ber ati theya football an tuina chuan a hun laia footballer tha te ngai san na po anei tira kum nau pangte an la ni lain an u nawin France international football team jersey number 10 an nu le pa te hne na leisak turin an dil mau maya kumsang khazakwa somkwa pariat khan Zinedine Zidane khan FIFA World Player of the Year choi moina adonga heti hun lai vela Zidane larjia kha soihiana siak lawjok Zidane khan France a jersey number 10 a hathina Hazard te unaw hian an ngai sang hle kha wang khan Zidane hak thin number 10 chuanna France jersey ngat kha anu le pa te hne na hian an nge na an ha thap lai thalak te po mu tura om kha hei mai anilova football an khel nuwa Hazard te unaw hian attacking midfielder ang vekin an khela an unawa attacking midfielder anga an khelna chan ber po Zinedine Zidane wang kha nia France playmaker ro pui Zidane kha an ngai sandan ana mai lo hle Hazard anu le pa te hian tun ma in football an khel thina apa hi ain khellai in defensive midfielder ania anu hi striker ani thunga football khel thin nu le pa nei an ni na chuan an thisena football zone azam tir ti thei khopin chung kwa in lungrual taka an en ho na sat ber chu football ania an soi ho tamber pol ni bokin an in tuipui ton hle boka an chung konuna football hi abet nget hle hei wang hian Hazard te unaw in football an khel vek po hi amak love ti in an soi thin ani chung ko hausa tak ni lo ma sela middle class chung kwa kan ti ang hi an nia anu le pa te hi fa te malam hun ngun thluk taka ngai tua puya malak pui thin mi an lo ni le zel nen anu le pa te hian an unawa football an zir chhodan tura ruwa man na fel fai tak an siam sak veka an chen na hmuna tanga metar zathum aya lalawa football zirna anu le pa te hian mu sakin brain le komte ya an unawin Thorgan Hazard nen football an zir tanta a academy pa ngai ni lo ma se heta hian Hazard le anaw Thorgan te hian zirna tan masa in training na a an zir thiama piang chu in lama an practice chunjom nge ya ma po an son chak ngang mai ti chuan Royal Stade Brainosa academy pa ngaya in zirzom le in heta hian an coach pakhat chuan Eden Hazard a chungchang ti hian asoi ta hiala Eden ang hi naupang dang kala zirtir ngai mi alo player talent nei thabi ka nia
engkim hi a hresa vek ani top mai ti in heti hun lai hian atalen that zia an lo mudai to ani he academy ya hian Hazard hi kumria zet ain zirnu in Belgian Football Academy dang AFC Tubize ya kumsang ni pathum khan ain sona ain son na chan berpo anu le pa ten na tho na an son wangani mun thara injir chomma sela naupang langsar pol ani le ngal maya mun rana azirna chunjomma sela athiam thil a thei ngil chuang lo chutia ain zir mek la chuan France club lun lil chuan Eden Hazard hi an scoutical tlanga mufuin an hriat tan na po Hazard hi local tournament a ain lan tumina niya an mu masak ber tuma tang hian laklu nga landu scout te chuan report siam zung zungin Lille club official te hna Hazard a chungchang hi an thlen ta fata ti chuan arang theyang berin France club hian ma la nga lin Hazard anu le pa te po an fa pa chungchang an soipui ta nga la hemi tum hian har san na om lovin Hazard anu le pa te hian an fa pa in Lille azom chu an remti saka an remti na chan ber pakhat chu Lille chuan training facility a changtlun jok ba ka kong engkima Lille chuan level sang jok atangin Hazard hian zirtirna adon theidon wangania ti chuan Hazard hian kumsang ni panga khan Lille u team a om turin France club hi azom ta ani Hazard anu le pa te hian France a hian anam pui lova club hostela anda a ain zirna club in an enkol veka anu le pa te hi chu ama tlo tur hian an jin thin chau jok anuwa Thorgan Hazard khan France club len sajoma chu wangin Hazard una palizinga pahni chuan France a anu le pa te tel lovin football an zira hetiang ani nu hi chuan Hazard anu le pa te hian Hazard an tlo apiangin anaw Thorgan an tlo masajok zia chumi nuwa Eden Hazard hi an tlo vele thin chutiang chuan anaw jok na chu an ngai tu masa thina chutianga chuan Hazard hian u chanchang thiam takin avui ngai lova alung leng ve thin ma sela chel takin aom thin atuina bera injir ni ma sela ramdanga omania damlo thitlan ni khwa aom lo thei bik lo nu le pa te tan po ngai tu anadu viawin arin oma amai ro chu nampui zia hi chu adang deuh ti achiang khop sheoma se an mahunatan kong dik ani chuan an tuar ngat chela nu le pa point fa ta chelna turani chuan khongai chungin an khongai na an lan tir lo ngam mai zel zir tham nam zia an nei hi nam anga an ro puina takpo ani ome Eden Hazard hian kumsang ni panga a azom lila hian hun rei a man ma in kumsom paruk atlin kuma sang ni pasaria lila hian reserve team an langkaya a theina asan ema wangin Lille hian an first team a da chho mai an ril ruk to zoka ma se reserve team a boruak sang jok temtir le photin chumi nu kum khat aliam le ti in kumsang ni pariata Hazard hian senior team a match masaber a khel tange nge a sang ni paria sang ni pakwa season atang khan Lille hian senior squad a ngetin an langkaya Hazard a theina hi an muchiang boka an ring ngam boka an ti sual lo hle Lille club chanchina senior team tana gol khung theino pangber record asiama hei baka hian Lille senior team tana a debut season a hian an ram Belgium in ramtan inlan tura kawin hemi nu hian League 1 a player of the season a hial nominee ate atela he choi moina France Football League sangber League 1 a player thaber choi moina hi sangni som pakhat season le sangni som pakhat som pahni season ate khan azonin adong ta hiala League 1 a hian player mo number ta zinga season tam aliam ma in ain cher chuak man dera chutiang khop chuan atalen hi apun tir chak hle Lila hian a che that em awangin Europa club lian ta chilpo atipu na sa hleya heti hun lai hi angai san em a idol Zinedine Zidane an Real Madrid youth team a en kol lai kha ania Zidane hian Eden Hazard hi Real Madrid ho tu te hna lalu turin a recommend na sa thin hleya ma se Real hi an muang sual ati thei ome heti hun laia an player du zong la manglo an du apiang lei mai zel English club Chelsea chuan Eden Hazard hi an leita dai maya Blue sian sang ni som pahnih ni pui transfer lai khan pawn mak ta doi somthum pahnih sengin an leya anti fu zia chu khovel hian a mu chiang hle Eden Hazard ang renga Chelsea player munom khan tam lova khel muala achevel ta chu Chelsea fans ni lo te po in an fakrona an ma chon team le fans te ti hlau thong tu lian tak Chelsea in nga na ber player ani chhota hiala
Blues a hian match zathum somnga pahnih zet khel manin goal za sawma khung saka assist somkwa pahnih lai anei man bok awang lai hun tha zong zong Chelsea a hian a hmang zo ani bera captain Amben te hial a hreng manani ma se upat a hnai lama Real Madrid in kumsang ni som pakwa ni pui transfer lai khan pan mak ta doi somriat pakwa zet petlakin an pek bel thei in rem na nen phei chuan pawn mak ta doi za somnga zet ling thei turin chutiang zeta tam sum sen in huam chuan Eden Hazard hi Spanish club ro pui hian an lei ve le kha nia Real Madrid in ang club chanchina player an lei man tam ber record thar asiam hialani ma se Real Madrid a hian liamin atla buak na satba ka a fitness a thatok thei meu lova a thau ma a rit lutuk ti thuten azui thina heiba ka hian Champions League match a Thomas Muller Belgium a teammate thinin na takin a hliam pala khami hnuwa tang phei kha chuan dam that rei anei meu lo ati theya ma son lam a in tlak niam lam achak zual ta boka chungte awang chuan be sei phak tik ni po nei talovin Real Madrid player be sei phak lo zinga soi thina nia khelmuala Madrid club ro puitan a thaw hlok lo hle Real a cham chung kumli chungin tum som pariat vel zet a in hliama heng a in hliam na te awang hian nizali somkwa pariat zet in enkolin match somsari pasari zet a khel thei lo pha ani kumsang ni som pakwa ni puilai atangin kumin sang ni som ni pathum jun thla thleng Real a hian a chama heti chung hian match somsari paruk chawa khel mana goal sari akhunga assist som pahnih nei man bokin Real a cham chung hian a hun tam jok in khel thei lovin a oma a thaw hlok lo em awang hian Real Madrid in sum tam tak an sen thlon na ti thei hial khopin transfer fu lo ber pola Hazard an Real apan hi rin lu ani pha ta ani Hazard hian an ram Belgium tan H level sang sanga ain lan nuin kum som pasari leka upa ani in sangni som pariat khan an ram tan hian senior level a ain lan tana an ram tan hian match za somni paruk zet khelin gol somthum pathum akhung ani an ram tan hian player poimo ber pola atel ngar ngara captain te hialania Belgium golden generation a meu Hazard hi an player poimo ber huanga aum phaka an unawin an ram tan hian an khel dun zak zak thina ni kha ma se Hazard hian ni kumsang ni somni pani December thla FIFA World Cup khel zowa khan ram tan in khel acho san thua puanga an ram Belgium tana in lan tam lama palina ni phakin an ram tana in khel hi acho san ani Hazard hian kum ina Real Madrid achwa san nuwa ala in khel chun zom zel be seyania kum som thum pani mi lek ala ni awangin hunenge mo chen chu la in khel thei tura ngai ani ma se chutiang kara chuan nimin khan in khel acho san thua puang ta thut maya kumin July thla atanga free agent ani nuin club nei lovin aum zuya chutiang kara chuan som tu club engemaw zat anei thowa ma se ama som tu te somna pom lovin ama hian chol zai rel huna angai ta zoka chol athang ta ania football khovel tan chuan uiwang wong thamatling Eden Hazard a in khel kan muto lo tur hi a kho har thlak rui thei chutiang khop chuan football khovel tan chan na lian atlingani Hazard hian football a khel chungin lotlin na achang tam man hlea chungte chu soivele ta ila France club lila a khel lai khan League 1 champion no moi le Coupe de France champion no moi te tum khat ve a choi mana Chelsea a khel lai khan English Premier League no moi tum ni a choi mana FA Cup champion no moi tum khat choin tum khat final a avan doi zokan changa League Cup kan ti Carabao Cup a hian tum khat champion no moi choi manin tum khat final a avan doi zoka an tang man bok Chelsea tan hian Europa League champion no moi tum ni a choi man bok ani ti chuan Real Madrid tan a khel chung khan La Liga champion no moi tum ni a choi mana Copa del Rey no moi tum khat choi manin Super Copa de España no moi tum khat a choi mana UEFA Champions League, UEFA Super Cup le FIFA Club World Cup no moi te tum khat theu a choi man bok Real Madrid tan khan tholok lo hle ma sela a khelna masa a choi phak lo champion no moi hlu tak tak a choi man ani heng a khelna club tana champion no moi a choi te ba ka hian mi mal choi moina awat sang le tournament sanga team thlan chua atelna atanga choi moina alak te po atam hlea atlang pui soita ila Belgian Sportsman of the Year choi moina te adong towa Belgian Player of the Year choi moina tum thum dong to bokin
Best Belgian Abroad choi moina tum thum adong man boka UEFA Europa League Player of the Season a te thanani to a UEFA Team of the Year a tum ni UEFA Europa League Squad of the Season a tum khat te atel to boka FIFA World Cup a Silver Ball sangni sompariat khana donga FIFA 5th Pro Men's World 11 a sangni sompariat le sangni sompakwa khan telin FIFA World Cup Fantasy Team a sangni sompariat khana telbok League 1 a khan Player of the Year a tum ni thanania Young Player of the Year choi moina tum ni vek dongin Team of the Year a tum thum alanga League 1 a hian Player of the Month choi moina UNFP Player of the Month choi moina hi tum li zet adong man bokani hengbaka hian English club tana khellain Football Writers Association Footballer of the Year choi moina te PFA Young Player of the Year choi moina te Premier League Player of the Season choi moina te PFA Players Player of the Year choi moina te PFA Fans Player of the Year choi moina te tum khat thewa donga Chelsea Player of the Year a tum li than ni in Chelsea Players Player of the Year a tum ni thanania Chelsea Goal of the Year choi moina tum thum dongin Premier League a Player of the Month choi moina tum ni adonga adon nung sok hi September sang ni sompariat ania hemi nu hian Chelsea Player zinga tun thlengin English Premier League Player of the Month choi moina dong thei an la omri lawani chuwangin Eden Hazard hi Chelsea tan tuna hian English Premier League Player of the Month choi moina dong thei nung berani Premier League Playmaker of the Season choi moina tum khala dong towa Premier League Goal of the Month choi moina tum ni dong to bokin PFA Premier League Team of the Year a tum li atel to bok PFA Fans Premier League Player of the Month choi moina tum khat adong man bok hengbaka hian Bravo Award adong to boka ESM Team of the Season le IFF HS Men's World Team a te atel to bokani Hazard hi Belgium tana match za kheltling tura hun mangtlem berani boka kum som le thali le ninga chungin anram tan match za a khel mana ani aya match za kheltling ma Belgium player anom lo Hazard hi anram tan hian sangni kum chawate sangni som kum chawate sangni somni kum chawthleng hian kum som bithlia hun thum zat ain lan mana Hazard hin ain khel chungin professional huanga kum som parukhuna mangtling mana heti chung hian match za sari chuang zat khel manin club lama match zaruk somthum pahni atangin goal za somruk pasaria khunga assist za somnga pasari anei man bok Belgium tan match za somni paruk atangin goal somthum pathum akhung kan ti kha assist somthum paruk anei man boka ti chuan avain senior level a Eden Hazard hian match za sari somli pakwa zat a khel mana goal za ni khungin assist za somkwa pathum anei manani Hazard hian sangni somparia sompakwa season phei khachuan English Premier League a goal somparu khungin assist sompanga aneya khatianga English Premier League season khata goal le assist sompanga neitling ve thei kha tun thleng hian player pali chau an la oma Eric Cantona Matt Lee this year le Thierry Henry baka Eden Hazard te hi anni fit nga le inches kwa asang Belgium playmaker Eden Hazard hian atlei rol lai ngai zong Natacha Van Honaker chu kumsang ni sompani khan tiam tlate ati puya nupa in koprem tak ni in fa pathuman nei to Hazard hi chung kotan pathatak ni in an soi thina chung kwa angai sakin pa ni tlin tak ni in soi thina ni footballa a hlotlin ba ka hian infiam na dang basketball hi atui hle boka ahun ol no khana pakhata basketball hi amang thina ni makvedeu chu Eden Hazard hian senior level a club tan match zaruk chuang khel ma sela anram Belgium club tan senior level a khel mi lawani Eden Hazard hi training na player time atak ani lem lawa Chelsea a teammate thin John Obi Mikel Khan ti hian soin Hazard hian training na abei ve chiam ngai lawa training na vela player ka mu to zonga that cheber thanem ngai lo berani ma se kar to pa match kan khelin a khel thaber ani fawa Man of the match te ani dai zel ati kha Eden Hazard hi chu player special big ti lo rual ani lo